Novita pela bevio le Kristo. Mie hwasebe mi fona mi nyele mi apeto Yesu Kristo. Nya oha mi fona mi nyele apeto Yesu Kristo benkomi. Egbenye kwasira afofiewi etonlia lepe akpeve bla bevo atonlia siame. Eganye dizara imbe mi galombo ya no subo siame baklem. Egbenye kwasira ba leke mi le kpo mene esi enyi de ba ya kwasira esijo dankolo be palmaro. Nkeke adima onyo le ale nyape ma onya gbanto o de to Yesaya pe agbanleme. Yesaya pe agbanle tabla atonlia to pupu enelia base ashekelia di. Nyape ma onya evelia o de to Philippe to pe agbanleme. Philippe to ta evelia to pupu atonlia base le wi de kelia di. Et il y a fait mal étonlia au détour. Il y a mieux la belle aller si Matthieu moulene. Matthieu au tabla vivant de Kélia. Tout pour ban passer les vues de Kélia dit. Il y a signé comme le bena ma ou attention les bonglom nami bena. L'on a reçu bola docu bobola penonomi. L'on a reçu bola docu bobola penonomi. Ni bien subo si a benu nyona mediti on a mi atometo de cariciali. Oh,
le dziƒo kple anyigba dzi ŋkɔvivi aɖeke meli. Ɖeke si nye dia mɔnu Kristo si ku nam tɔ. Ŋkɔmi kae Mawu ƒe ame kɔkɔetɔ. Ŋkɔmi kae si nye Emmanuel tɔ. Ga adelia mekpikpi gbãtɔ evelia kple etɔ̃lia nya dzidzo kple agbalẽ tsitre nu. Yerusalem vinyɔnu dowi sesẽ kpɔɖa wofia gbɔna gbɔ o. Dziɖula si ƒe alɔ dedi kple ɖokuibɔbɔ la si do tedzi la wònye. Ele tedzinɔƒe vidi. Maɖe tasiaɖam ɖa le Efraim. Maɖe sɔwo ɖa le Yerusalem. Eye aʋaɖetatiwo atsrɔ̃. Aɖe gbe be ŋutifafa nenɔ dukɔwo dome. Eƒe dziɖuɖu atso atsiaƒu nu ayi atsiaƒu nu. Atso tɔsisi la nu yi ɖase anyigba ƒe mlɔenu ke. Amen. Ga 125. Edo tedzi abe fia ene. Dukɔdoli wòsiana. Yebayawo kple avɔwo dzi zɔm wole ɖo ta ŋkɔgbe abe fia ene. Atsotɔe abe fia ene. Ga 125 kpikpi ve le si nya dziwo katã.
la vɔmegbe miadzi ha alafa tɔ̃ la nevɔ ɖikelia kple aseye tsotso kpekunga ƒe kɔkɔte. Lɔlɔ̃tɔwo mina miado gbe ɖa. Bubu kple akpedada miana mia Mawu si le dziƒo. Evea mianu eye nele miata kpɔm ɣe sia ɣi. Kɔsira sia hã nele miaƒe alɔnu eye nekplɔ mi to eme nyuie. Akpe be míeyi miaƒe dɔwo me, agblewo me, asiwo me, afi sia afi eye míele dedie. Akpe be ezã sia hã nedzɔ mía ŋu eye kasia míefɔ ŋdi sia abe fiaviwo ene. Kpɔ ale si wo dɔmenyonyo gba go ɖe mía dzi ɖa, míkɔ gbedzi le gbɔgblɔm na wo fofo be bubu. Gake le esiawo katã ŋgɔ la, míawo ya míewɔ nu siwo medo wo ŋkɔ ɖe dzi o. Míeda vo le nyanya kple manyamanya me ɖe wo Mawu ŋu eye ɖe mía haviwo hã ŋu le nuƒoƒo, nuwɔna, tamesusu, zɔzɔ kple bubuawo me. Fofo, míele kuku ɖem na wò tso míaƒe dzime te bena nàtsɔ míaƒe Tɔ Yesu Kristo ƒe ʋu kɔkɔe la klɔ mía ŋuti keŋkeŋ. Egbe esi míele ŋku ɖom míaƒe Tɔ Yesu Kristo ƒe gege ɖe Yerusalem dzi la, na be ŋkeke sia me yayrawo nesu mía si le agbɔsɔsɔ me. Fofo míeɖe kuku be nàyi subɔsubɔ la dzi eye nàwu nu kple mí nyuie to míaƒe Tɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Ha alafa tɔ̃ la nevɔ ɖikelia. Nye kple Yesu míenye xɔlɔ̃, ewɔa nu sia nu nam, eya ko eƒe lɔ̃, eya ko xɔnyewo katã ta nam. Dzogbenya ƒe atiɔ wòɖo, ya me koe mekpɔe le. Ha alafa tɔ̃ la nevɔ ɖikelia. Ekpikplɔwo katã kple aseye tsotso.
Lọ́wọ́tọ́ lè nyàmítọ́ Jésù Kristo. Iná nyà sẹ̀ ẹgbẹ̀ kọ̀síà sì ké ní akọ̀fìrí tọ́líà lẹ́fẹ̀ àpéjọ lálùbọ́ àtọ́líà lẹ́fẹ̀ lẹ́pàdéyàwó ẹgbẹ̀ kọ̀síà yẹ lẹ́bàá kọ̀síà na Kristo tọ́ kátà lẹ́gbẹ̀yàwó eye nyati ke o de le mawu nya etɔ siwo tsɔna mi me nyati agbɔtɔ me lɔna xɔ subɔla ɖokui bɔbɔ la ƒe nɔnɔme lɔ na xɔ subɔla ɖokui bɔbɔ la ƒe nɔnɔme kɔsida si la yi kple nukɔkɔwo gbogbo le egagome nye franc million ɖeka akpe alɔfa tɔ̃bla enyi alɔfa tɔ̃bla eyibɔ atɔ̃ ame siwo katã va sɔleme ame tsitsiwo kple ɖeviwo gbogbo akpe ɖeka alɔfa eve kple wuieve ŋutsuwo nye alɔfa tɔ̃bla ɖevɔ ɖeke nyɔnu alɔfa tɔ̃bla ɖevɔ asieke ŋutsuviwo alɔfa ɖeka ɖevɔ ade kple nyɔnuviwo alɔfa ɖeka asieke vɔ ade nye le akpe dam na Mawu Sekatatɔ ame si ke kplɔ anyi ŋkeke ɖe ŋkeke yome eye nye le akpe dam na hametɔwo katã le dɔ siwo katã wɔm nye na hamenɔƒea kple Kristo hamea katã lele ke Mawu ayra nyadzɔdzɔtɔ ɖe sia ɖe nyadzɔdzɔ nyaƒometɔwo le kpekpe kple dudugbe sia le míaƒe tɔ kple ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Kɔsida me ƒe ɖoɖo le ale etsɔdola tso nye si gaɖe kple afame nyawɔ Biblia dodro eye nyekpe ame sia ame ɖe eŋuti tso brana lowo ya nusɔsrɔ̃ dɔme elabe enye kpekpe kɔsida brana kuɖa kple yɔɖa nyawɔ nusɔsrɔ̃ ɖe dɔmesese lɔlɔ si ke le Kristo ƒe kpekpe ŋutia ni Kristo lɔwo ale nye katã yakpe ɖe eŋuti ne yewu sɔsrɔ̃ yɔna ɖe ma fila benye fila kɔkɔe eye nyɔnuƒe amenɔƒe ameto ya ade kple aƒame tututu nye le yakpe na ŋkuɖoɖo wɔsatɔ kɔkɔe sia si ke Aƒetɔ Yesu wɔ na mi eye wòtso afia na mía be míanɔ amenɔdze kple amekɔkɔa kple miakpe ɖe subɔsubɔ sia ŋuti. Ne Aƒetɔ ɖe mɔa míaxɔ Aƒetɔ ƒe nuɖuɖu kɔkɔe le ɖiɖa kɔkɔe subɔsubɔa me tso gade kple aƒa me. Le kɔsida ametoto ƒe ɖoɖoawo nu míekpe amenɔƒea katã ɖe nusɔsrɔ̃ ŋuti eye vietɔ na adihawo gake ame yiwo ke la kplɔ mi le kɔsida me woe nye Branagbe, Yerusalem Nadiaga kple Xɔseʋu, Kuragbe, Kekeli sɔe kple groupe musical eye Yɔnagbea mɔkɔkɔ kple Messager de la Paix. Kemawoe adzraɖo ade dzo míaƒe nusɔsrɔ̃ me le kɔsida me. Abale yi ke wònɔna vovovoe ne egbe nye Palmaroad yi ke nye kɔsida ɖeka do gbɔna le titi kekea si die yɔ míaƒe Yesu Kristo kple Yerusalem yi si mlɔetɔ kekea nye na keketɔme na aƒuti gã menɔƒea eye tɔme na mɔkpɔkpɔ haɖia ekema nye gbetsɔme na woe nanome na fifila. Nuyiwo ke la ne keke ame
Yesus Kristo. Oh, Yesus Kristo. Nyata como Yesus Kristo. Yesus Kristo. Yesus Kristo. Palaru. Oh, itu mau apa? Palaru. Ini palaru mana itu busa. Palaru. Kau punya palaru. Yang ramai orang Indonesia mana? Oh, saya bergerak semua dengan mau apa ini? Palaru. Oke. Apa ni usul pemerintahan kau yang kau hari apa yang kenal? Jilabnya anak berada. Aliki ni orang kau hari ha dengan kebetulan visit orang ini yang pe wanau kau berada toke palaru. Kaya minoko mebe nya aga palaru edition 6 kate webe yi ape comment dire hahau yoke nona ema organisation tia que tu kara yo nona tia o webe peya na jibe nya agimebe ale kate aga achikwane ta peya ya ile na concert kate palaru ma egazo nona amen ye Yao édition 7, qui était Mokonga, Yao en 2026. Gâté, les versions ont été d'anciens, qui ont le rôle et façon de la condition spéciale qui était détournée, qui était l'eau. Quand il disait Yaka Touyame, Aga Ayomi, à Biabe, Yano, qui tourne à l'État, à l'Ébé, édition qui fait qu'on a raté à comme Baba, Bella, Yachon Sikobwe, à Christo. Et il y a des mots avec la tête de Pérémon, les Jéhovah. Mais il y avait, il se préparait, il a annoncé l'édition à la fille. Après, il y avait le roi dans le mot. Il y a un tournant à des doigts, il y a des Kaïdan, il y avait des Nansquois, il y a à sortir dans la sortie là, Berla, Koukourou, il y a des conditions d'organisation là, par Marou, et si c'est lui. Dulu ini awalnya. Akhirnya
et c'est vrai que ni le parlant de ni mon corps est caractérisé, et sur la vie de et sur et ma paix il y a des gens qui parlent pour la les et ma suivi et que le premier sous la papa il y a les amada home derrière cette petite Palestine on est bien pour le droit autour d'un tournoi de football donc à la base amené au lait au dapò tournoi de football mais à côté de ça les hommes à dire il est d'abord je ne sais pas scrap ampé ludo ludo je vous et il y a une comité d'annonce il n'y a pas il y a une soirée créative et un ancien débat à travers le logo il y avait à des tissanos et il y a participé dans le tournoi et ma la une la défi et il m'a pas conseillé et il va on va continuer à parler à des dynamiques quand on a fait à ce moment-là c'est il y a le coup à la quand il faut autre à pourquoi on est il y a beaucoup de amanda home LCC BTR qui est né au sort du gouvernement au IPGA à l'université à sort de ces candidats qui va se faire pour aller voir à l'université BTR bon voilà c'est un peu pour la il ne va pas à football à jouer et ini tu mau konsina dia dia bawa ikan itu bilang nasi bisa mulai bisa mau konsi akhirnya dulu ini oni kena mokoko hadia ameyo kata o le konsia be oleh bilang tu siwe wabe akpeda sọlọmọ kple ọbẹ ṣùgbọ́n anọ etí akọlẹ akpẹkẹkẹ ẹnìyẹ ẹyà tàwọn ọ̀rọ̀ gbàgbàdo ọmọ kple ọ̀nàyàwó ntí nyẹlẹ kúpẹdàdà sọlọmọ ọbẹ fìlà na ọmọ ẹfẹ si oke kú pẹ amẹgbẹdo. Màdé ẹlàbẹ́nà ẹkùnléwìnyẹ màkú ẹ̀rọ kọ̀ọ̀kan pé ẹlàbẹ́nà ẹ̀yà yìí kọ́ sálọ̀mọ̀lá sí ìwọ́de kíríà lókùnrin nìyà ẹ̀ dọ̀lá yọ̀màlẹ́ sọ̀rẹ̀ àpẹjámà máa lẹ̀ ìdọ̀gá sí ọ̀kadà máa wọ̀ ní ẹ̀dá ẹ̀bẹ̀ ìgbẹ́lùkù lálẹ́ sí pé máa dé tó dọ̀lẹ́lẹ́ àrùn ìbí ìdíbẹ́ yìí rẹ̀. Ese kake mau befia be yetoye eta izo salwe apeta me be amusia me ke bana mawa ko na kale jibe mawa nu ke ko lai amerika me duna nu banana fra pebla efe utole apeta na mawu hamu ba wale na apeta na mawu be ayom ma to ne be li le nyame ma te me eye mahade bubuem salomo blasi kebo de kelia pekukuwi atolia eye umenyo mare pre yebre umeakata apebi wala peta na mau dalesike odizo dolele sisi anometa mau manomea yomaga no yebe kumedegbe eya ta ole apeta na mau pre fra ape blave Ewolia fra pe atɔ ɛlɔfa atɔ seli 500 ewolia 84,300 fra pe la iwɔne ɛlɔfa etɔ adzɔbedeƒe eye na mawu fra atɔwo pe ɖeka gate nyagbɛnɔ pedzi eya ta me akpe dam na mawu kple nya siawo be fia ɖe si ke ma kpe nye kekewoe la me eye dinyawo na su asi nye salomo bla si kelia ɖukukuli evelia. Mais nous, si on a maou défiant, pour les gens de nos premiers, sur le petit, mais tout le monde me fait à Pédala, fra à Péaton, et Wolia, fra à Toho, et Wolia, fra à Pé, oui, et vrai. À Pédala, si vous,
le vɔsamlekpea dzi franc kpe ɖeka nya ɖeke mekpe ɖe ŋuti o. Ewolia franc kpe ɖeka, ewolia franc kpe eve, franc akpe ɖeka lɔƒe eve, franc akpe eve, franc akpe ene, franc akpe atɔ̃, franc akpe atɔ̃, franc akpe atɔ̃ lɔƒe ade, franc akpe adre. Aƒetɔ Yesu Kristo ɖem tso dɔléle vɔ̃ɖi aɖe si me, le akpedame franc akpe ɖeka, akpedada bubu franc akpe ɖeka, akpedada franc alɔƒe atɔ̃, franc alɔƒe ɖeka kpe ɖe eŋuti. Mina mía ayi dzi kple ekukpedada, míadzi ha alɔƒe atɔ̃ la 593 593 alɔƒe atɔ̃ la 593 ebe kpikpui gbãtɔ míadzi le anyinɔƒe ne míase ƒomeviawo ƒe akpedala aɖewo ƒe ŋgɔ, kema mía awɔe aƒoƒui 593 stop numéro 1 en position assise. Togo Presbyterian Nyamiwame le aƒlawo abedi afi kple ƒe nunɔlawo tado dukɔa ƒe fia eƒe nɔlawo tɔgbi adzavivi yi ke nye tomu fia aƒetɔwo Sosu James kpakple sɔdza colonel Gato, ame yi ke nye Mono alo Mono ƒe préfet kpakple maire aƒetɔ Awiti Mesa Dzidzɔle kple ƒome vovovo yiwo ke de nu Bodzona Sosu Alahare ƒe ƒomea me, ame yi nugbea ƒe viwo le Benin, Abla Pierrette, Kofi Alphonse, Georges, Guillaume, kple ɔmamaviwo, ƒome yiwo ke nye Mesa Totado, Amuzu, hamenɔƒe yi ke le Avedi kple Kpegoro, nunɔlawo yiwo ke le hamenɔƒe mawo me, ƒome yiwo ke nye Fambo, Fantozi, Amuzu, kple ameyinugbea ƒe eviwo kple woƒe ameveviwo wole akpe tso dzime ke dam na Mawu Ŋusẽkatãtɔ, ame si ke tsɔ dada Ŋugbedzi Afiwa Jeanne yi ke nye Bodzona srɔ̃ kple dada Fambo pena kɔsiwa yi ke nye Fantozi srɔ̃ tsɔna le ƒomea dukɔa kple hamenɔƒea me. Mawu yɔwo le ƒeleti evelia ƒe ŋkeke blagbevɔ-enelia me kple ɣleti etɔ̃lia ƒe ŋkeke blavelia dzi. Minɔ yewo ŋuti le lome kple tom kple kpeworo be yewoatsɔ yewo ƒe ameveviwo da ɖe woƒe nɔƒe mlɔetɔwo. Kema Mawu ŋutɔ ada akpea na mi eye wòaɖo miaƒe nugbegblẽwo katã teƒe na mi.
le via Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Míagadi Hamage ƒe kpukpui evelia eya míadzi le tsitrenu. Eku ke gati le nye afiatutu ta le Kristo nɔviwo dome. Azo, mesegbeare di tso dipo le gbɔgblɔm be na ŋlɔɖi be tso azɔ ŋe yina la, woayra ame siwo le hadede me kple aƒetɔ la ƒe pipo la. Gbɔgbɔ la xɔ ɖe dzi be woyra wo nyateƒe, woagbɔ tso woƒe fukpekpewo me, elabena woƒe dɔwɔwɔ la yi kpli wo. Amen. Mianɔ anyi. Ŋugbedzi ƒomea ƒe akpedanu enye fra akpe blaeve. Fambo ƒomea ƒe akpedanu enye fra akpe atɔ̃. Ni de moto ne mia agbodora. Mawu ŋusẽ katãtɔ, dɔmenyotɔ kple amenuve la, akpenawo ɖe dɔla siwo le ŋkuwome la ta. Woe tsɔ wò nutete na mi be míate ŋu to xɔsila ɖeka ƒe mɔzɔzɔ me. Edzi le tia gɔme kpli wo. Eɖi ame aɖewo tso dɔléle me. Edemo be ame aɖewo gaime ke womesusu be woanɔ agbe oa, gama be ɖevia be yenye ŋusẽ katãtɔ. Ena be ame aɖewo le dzidzɔ kpɔm, ame aɖewo aɖi woƒe amegbeviwo, wo dzilawo, wo ŋutɔ nɔ kpli mi, wo ŋutɔ fia mi nu, wo ŋutɔ tu mi ɖo, wo ta ɖo mi nu na mi be míati ɖe dzi le gbɔgbɔ me, eye míanɔ agbe abe ale si ke wotu afia na mi ene, ne míate ma ɖe dɔ, ne míase wò mɔ gbagbe la subɔsubɔ gɔme be subɔlawo nyenye, eye ezu mía xɔlɔ kple hadɔwɔla ena fiaɖuƒea me yi. Aƒetɔ, gado ŋusẽ mía gabla li dzi na mi be míaxɔ dzo ɖe dzi le gbɔgbɔ me, eye mía dzidzɔ gbotanuwo kple nu yiwo katã le gbe na mía dzidzɔ wɔwɔ, ne míalé be na nu siwo nye gbɔgbɔmenuwo kple kutsetseniwo, ne míaɖe gbeƒã wò ŋkɔ. Gbe sia gbe míaƒe agbenɔnɔ wɔe na mi geɖewo ale si ke míaƒe biɔm, ye míaɖe la kple míaƒe awu la, Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me míebia wɔ esiawo katã. Amen. Hadzihawo, kekevi kple hadzihagã.
evelia dzi. Evelia le Paulo ƒe agbalẽ si woŋlɔ ɖe Filipitɔwo la me. Filipitɔwo ta evelia tso kpukpui atɔ̃lia va se ɖe 11 dzi. Midowoto míado gbe ɖa. Yehowa mía Mawu, mi le akpe dam na wò tso dzime ne wò domenyonyo, wò ametakpɔkpɔ kple wò amenuveve si wɔe be míeva kpe ta ɖe wò aƒe kɔkɔe la me. Azɔ fofo, eyi ya ɖe be míase wò agbenya. Demo be wò gbɔgbɔ kɔkɔe si le agbasam xoxo la nage ɖe míaƒe dziwo me, ale be míase wò nya gɔme eye míatsɔe ade dɔwɔwɔ me. Mi le esiawo biam le míaƒe Avuléla Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Yesaya ƒe agbalẽ tabla atɔ̃lia tso kpukpui 4 va se ɖe 9 dzi. Mele exlẽm le gɔme dede yeyea me. Mina míase Mawu ƒe nya. Aƒetɔ Yehowa tsɔ sɔla ƒe ade nam, ale be woate ŋu atsɔ nya ado ŋusẽ ame siwo ŋu yedite la. Enyɔam ŋdi sia ŋdi ʋua to nam be maɖo to abe nusrɔ̃la ene. Aƒetɔ Yehowa ʋu to nam eye nyemedzagla alo ɖe megbe o. Meɖo dzime ɖi na ameƒolawo, metrɔ to me na dedelawo. Nyemeɣla nye ŋkume be woagaɖo vlom eye woatu ta ɖe mo na mo, elabe Aƒetɔ Yehowa kpena ɖe ŋunye, eya ta gbɔgblɔ mebu de mo. Ale mena nye mo se abe kpe sese ene, eye menya be ŋu makpe mo o, elabe ame si tu afia nam la tsɔ ɖe nunye koe. Ame kae ahe nya kplim? Mina mi katã míatsitre. Ame kae nye nye futɔ? Mina wòate ɖe nunye. Kpɔ ɖa, Aƒetɔ Yehowa ekpena ɖe nunye. Ame kae abu fɔm? Kpɔ ɖa, wo katã anyunyɔ abe avɔ ene. Agbaglaʋui aɖu wo. Amen. Filipitɔwo ta evelia tso kpukpui atɔ̃lia va se ɖe 11 dzi. Mina susu gake si nɔ Kristo Yesu si la nanɔ miawo hã mia si. Esiae nye togbɔ be enye ame si nɔ Mawu ƒe nɔnɔme me hã la, mebu be yeatsɔ sese afia be ye kple Mawu yewosɔ o. Ke boŋ eɖe asi le bubu teƒe si le esi la ŋu faa eye wòtsɔ eɖokui wɔ subɔlae. Wodzi abe amegbetɔ ene. Amegbetɔ ƒe nɔnɔmee nɔ esi eye wòbɔbɔ eɖokui ɖo to va se ɖe keke ku me ke. Atitsogã ŋku gɔ hã wòku. Esia ta Mawu doe ɖe dzi gboo eye wòtsɔ ŋkɔ si ƒo ŋkɔ katã ta la nɛ. Ale be ne Yesu ŋkɔ ɖi ko la, edze be nuwɔwɔ siwo katã le dziƒo, anyigba dzi kple anyigba te nadze klo eye wo katã naʋu eme be Yesu Kristoe nye Aƒetɔ la be woatsɔ akafu Mawu Fofo lae. Amen. Míayi dzi kple ha blasekevɔ evelia. Dina dzɔ wo Zion vinyɔnu tso aseye Davidu. Kpɔ ɖa wò fia la gbɔna. Kpɔ ɖa fiafafa gbɔna.
Ablaseke vɔ evelia, kutu gbãtɔ evelia etɔ̃lia le tsitre nu. mawunya etɔ̃lia woɖe tso nyanyui ŋlɔla Matewo ƒe agbalẽ me babla bebɔ ɖekelia to kpokpo gbãtɔ va se ɖe 11 dzi.
gbãtɔ va se ɖe 8 kelia dzi le gɔmeɖeɖe yeyea me. Esi Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo gogo Yerusalem eye wova ɖo Betfage si le Amikpoa ŋuti la, edɔ eƒe nusrɔ̃la eve gblɔ na wo be miyi ɖe kɔƒe si le mía ŋgɔ la me, ne mieɖo teti ko la, miakpɔ tetinɔ aɖe kple via le kame. Miɖekawo ne miakplɔ wo vɛ nam. Ne ame aɖe bia nya aɖe mi la, migblɔ be Aƒetɔ lae le wo hiãm eye aɖe asi le wo ŋu na mi enumake. Esia dzɔ be nya siwo Mawu ƒe gbeƒãɖela ɖe gbeƒãe ɖi la nava eme be migblɔ na Zion du la be kpɔ ɖa, wofia gbɔna gbɔwò ɖokuibɔbɔtɔe. Ele tedidi gbɔna eye wòle dɔwɔla si nye tedidi la dom. Ale nusrɔ̃lawo yi eye wowɔ abe ale si Yesu gblɔ na wo la ene. Wokplɔ tedinɔa kple via vɛ. Wotsɔ woƒe avɔwo ɖo ɖe wo dzi eye Yesu bɔbɔnɔ wo dzi. Ame geɖewo tso ameawo dome keke woƒe avɔwo ɖe mɔa dzi eye bubuwo ŋe atilɔwo ɖo ɖe mɔa dzi. Keke amegã siwo nɔ Yesu ŋgɔ kple emegbe la do ɣli be ɖemi loo, David viŋutsu. Woyra ame si gbɔna le Aƒetɔ la ŋgɔme. Ɖeɖe wònye tso keke Mawu gbɔ ke. Esi Yesu ge ɖe Yerusalem la, du blibo la ƒo zi eye amewo bia be ame kae nye esia? Amegã la ɖo eŋu be Mawu ƒe gbeƒãɖela Yesu si tso Nazaret le Galilea lae. Amen. Nɔvi lɔlɔtɔwo le mía Aƒetɔ Yesu Kristo me, abe ale si wònɔa ƒe sia ƒe ene, egbe Kristo game la katã le ŋku ɖom wɔna vevi aɖe dzi. Esie nye mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe Yerusalem yiyi zimlɔetɔ. Enua le dzɔdzɔm ŋkeke 5 do ŋgɔ na Yudatɔwo ƒe ŋutitoto ŋkekenyui si nye azagã gbãtɔ si woɖuna eƒe sia ƒe le Yerusalem abe Yudatɔ vavã enea. Afi kake eɖale wo. Neglo ya eɖo la yi Yerusalem le eƒe ɖeka be zi etɔ̃ teti. Nenye be wole ŋutitoto ŋkekenyui Pentecost kple agbadɔme nɔ ŋkekenyui ɖu ge. Ale tɔxe na ŋutitoto ŋkekenyuia ne ɣeyiɣi ma ɖo ko Yerusalem edua etɔna elabe Yudatɔ siwo katã le teƒeteƒewoa wotsona le wo nɔƒewo heɖoa ta ɖe edukɔkɔe la me. Nenema ke
Yudatɔ geɖewo hã wotoa Galilea eye wo yina ɖe Yerusalem eye Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo hã wowɔnɛ nenema. Míaɖo ŋkui be Yesu abe Yudatɔ vavã enea eyia Yerusalem ƒe sia ƒe tso keke eƒe ɖevime ke ne edzilawo woto le Galilea yina wokplɔnɛ yina. Míeɖo ŋkui be esi woxɔ ƒe 12 ye woyia ebu ɖe edzilawo eye wonɔ edzim. Ke ma menye eya nye esi gbãtɔ Yesu le Yerusalem yim o. Esi wodze eƒe dɔ gɔmea eyia godogodo gake zimlɛtɔ ya Yesu eɖoe be yeayi Yerusalem le nɔnɔme bubu aɖe me. Ale le nyitɔkpɔtida si va yi ƒe mawunya me, eva ɖo Betania ŋkeke ade do ŋgɔ na ŋutitoto ŋkekenyui afi si wòfɔ Lazaro tso ame kukuwo dome le. Wobe esi eya kple nusrɔ̃lawo wova ɖo Betfagea, edɔ ame eve ɖo ɖe kɔƒe aɖe me be woayi woakpɔ tedzivi kple enɔa le kame ne woatu wo ava na ye. Ame aɖe bia wo nya ɖea wonegblɔ na amea be aƒetɔ la le wo hiãm koa amea aɖe asi le elãwo ŋuti. Betfagea ete ɖe Yerusalem ŋuti kilomita 3. Ale ne ɣeyiɣi ma ɖo eye Yudatɔwo tso teƒeteƒewo heyina ɖe Yerusalema, ne woɖo Betfagea wonɔna edua kpɔm ɖaa yi ke wɔnɛ be woƒe dzidzi hena tete tso wo dziɖulawo si mea egadzina ɖe edzi. Le afi míabia se be ɖe Yesu nya be tedzivi aɖe kple nɔa wole kame le kɔƒea mea. Ameyitɔwo elãwo nye ɖe Yesu ƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka ye wònye hafi enua ate ŋu anɔ bɔbɔe nenea. Míeke ɖe eŋuti be Yesu abe Mawu enea ewɔ eƒe Mawu nyenye ŋdɔ enya be tedzivi kple nɔawo le kame le fi ma eye egbedasi si wòtsɔ na nusrɔ̃lawoa ŋusẽ kple atsepakpa yi ke le emea eya ye wɔe be ameyitɔe nye lãwoa ate ŋu aɖe asi le wo ŋuti faa. Ke wobe esi nusrɔ̃la eveawo yia wowɔ pɛpɛpɛ abe ale si Yesu gblɔ na wo la ene eye esi wokplɔ elãwo vea wobe nusrɔ̃lawo tsɔ woƒe avɔwo ɖo ɖe wo dzi eye Yesu bɔbɔnɔ wo dzi. Biabia nye be aleke wòate ŋu anɔ bɔbɔe be Yesu nanɔ anyi ɖe tedzinɔ kple via dzi enumake. Ne míeyi ɖe nyanyue ŋlɔla bubuawo gbɔa abe Marko, Luka kple Yohanes enea, woawo ya tedzivi ƒe nya eya koe wogblɔ. Ke ma míele besem be elã ɖeka dzi koe Yesu bɔbɔnɔ. Nu bubu yi ke va eme eyae nye be wobe amegawo esi wokpɔ Yesu wòbɔbɔnɔ anyi ɖe elã dzia, wotsɔ woƒe avɔwo, woƒe awuwo ɖo ɖe mɔdzi nɛ be wòazɔ edzi faa eye ame bubuwo woŋe asilɔwo
hekeke ɖe emɔa ƒo fika amehawo tso. Wo katã wotso dzigbeme yina ɖe Yerusalem. Vɔ nu yi ke wɔe be nɔnɔme ya va emea, eyae nye nu yi ke ne dzɔ le Betania, si ke Yesu kpɔ ame kuku yi ke woɖi wòxɔ ŋkeke ne ɖe yɔdomea ɖe tsitre. Kema wole ebe sem be Yesu ya ŋusẽ ɖe le esi be wòate aɖe yewo tso yewo dziɖulawo si me, elabe eƒe sia ƒe ne woyina ɖe ŋutitoto ŋkeke wuiɖu ge le Yerusalema, woƒe dzidzi hena ɖeɖe tso wo dziɖulawo si mea edzina ɖe edzi. Ne míeva Yohanes ya gbɔa, eya egblɔ be amehawo woŋe debayawo, wowɔ debayawo ŋuti dɔ. Tema ne fia lé nu yiwo ke nyanyuenɔla eneawo woŋlɔ ɖi aƒoƒua, míase eme be amehawoa wowɔ avɔwo, awuwo, atilɔwo kple debayawo ŋuti dɔ enumake. Edebaya ŋuti dɔwɔwɔ le Yudatɔwo gbɔ le ɣe ma ɣia menye nu si ke ne bɔ o. Wowɔna eŋdɔ nenye be wole agbadɔme ŋkeke wuiɖu ge alo nenye be wole ŋku ɖo ge gbedoxɔ ŋuti kɔkɔ dzi labe wova ɖigbɔ woƒe gbedoxɔ eye wogbugbɔ va kɔ ye ŋuti kema ne wole ŋku ɖo ge dzia wowɔna debaya ŋuti dɔ. Míege ɖe ŋuti be le wo gbɔ le ɣe ma ɣia, debaya ele dukɔa ƒe aflaga ke bena le drapeau national. Kema nenye be wowɔ debaya ŋuti dɔ le esime Yesu nɔ gegem ɖe Yerusalem si mlɔetoa, efia be wole Yesu kɔm abe woƒe roi national ene, eya ta wowɔ dzesi ke nye edua ƒe aflaga ŋuti dɔ le ɣe ma ɣi hetɔxɔe, eye avɔ atilɔwo kple nu yiwo woɖo ɖe anyigba le egbemea míate sɔ kple tapi home yi ke nenye be kplɔlawo yi ɖe dukɔ bubu aɖe mea wotsɔ xɔna woea ele eteƒe le egbeme. Biabia ye nye be nu ya yi ke va eme alea ɖe enu dzogbo ɖe nuɖu ye wònyea awo. Mateo le eme ɖem ne míase le be enye enya yi ke nyagblɔɖila Zakaria gblɔ ɖaɖia ƒe mevava kpɔkpɔ. Zion nyɔnuvi tso aseye vevie, Yerusalem vi nyɔnu do ɣli sesie, kpɔ ɖa wofia gbɔna gbɔwò. Dziɖula si ƒe abɔ ɖe dzi kple ɖokuibɔbɔ la si do tedzi la wònye, ele etinɔƒe vi dzi. Zakaria ta asiekelia ƒe kpokpoe asiekelia. Lɔlɔtɔwo le míaƒe Tɔ Yesu Kristo me. Nu bubu yi ke míagaɖe ɖe goa yae nye be wobe ameha siwo le Yesu ƒe megbe dome kple eŋgɔ la wole ɣli dom le gbɔgblɔm be Hosiana na Davidu vi la. Woayra ame si gbɔna le Yehowa ƒe ŋkɔ me. Egɔme ɖe gɔmeɖeɖe yeye ya de eme le Hebrigbe me. Hosana
egɔme nye be vadeni alo Mawu ɖea ame. Ke ma nedze be amegawo wodo ɣli na Yesu be Hosana la, efia be wole gbɔgblɔ nɛ be vadeni alo ewoe nye mía ɖela. Ke ma efia be ameawo kpɔ nane do Yesu le Yesu ŋuti be eyae nye efia mavɔma, eyae nye ɖela. Evɔa ɖe wònye nu be nu yi ke me tom Yudatɔwo nɔ le ɣe ma ɣia, eye wonɔ mɔ kpɔm be Mesia be ava de yewo tso yewo dziɖulawo si mea, ɖe wòle be Yesu na yi ɖe Yerusalem kple esɔ yiwo ke nye aʋawɔlawo hafi atsɔ aʋawɔʋuwo atsɔ yi hafi ale be wòakpe aʋa kple Roma dziɖuɖua be wòade dukɔa tso wo si me hafi vɔa nublanuitɔea Yesu nɔ etedzi dzi he yi ɖe Yerusalem. Etedzia edɔlae wònye mele ʋu aɖeke ŋu o. Nu ka me míate ase le afii? Eya nye ɖokuibɔbɔ ƒe nɔnɔme si Yesu fefia. Abe yi ke Zakaria gblɔe nene be enye ɖokuibɔbɔ la. Lɔlɔtɔwo le mía Aƒetɔ Yesu Kristo me. Eyae kplɔ mi ɖo da ɖe nyati siwo le tso Mawu nyawo me la gbɔ si le gbɔgblɔm be lɔ̃ nakɔ subɔla ɖokuibɔbɔ la ƒe nɔnɔme. Ne míeva Mawu nya evelia si woxlẽ na mi le Filipitɔwo ƒe agbalẽta evelia me gbɔa, kpukpui atɔ̃lia va se 11 dzia, míeke ɖe eŋuti be eye hakpanya, eha si ke kristotɔ gbãtɔwo wodzina nenye be wokpe ta. Evɔ nenye be míeyi ɖe kpukpui siawo me gbogbloe ɖea, míake ɖe eŋuti be wole Yesu ƒe nyenye aɖewo ɖem ɖe go. Gbãtɔ eyae nye be Yesua enɔ anyi tso gɔmedzedzia me ke kple Mawu, eye eya kple Mawu wosɔ le goawo katã me. Nenye be míexlẽ nyanyui ŋlɔla Yohanes ƒe agbalẽta gbãtɔ, ebe le gɔmedzedzia mea enya la li kple Mawu, eye enya lae nye Mawu. Enya ma yi ke nye Mawua, eyae va trɔ zu ŋutilã yi ke nye kerubi si nye Yesu. Ema nenye be enya nye Mawu, ye enya ma kee trɔ zu ŋutilã la, ema efia be ŋutilã ma enye Mawu. Nu bubu eyae nye be toe kpɔ be Yesu nye Mawu hã la, elɔ̃ be ya ado amegbetɔ ƒe nɔnɔme, ale be Mawu ƒe ɖeɖe tameɖoɖoa ne wòate akpɔ me vava. Míase me be Yesu ƒe ŋutilã me nɔnɔa meye dzedze me ɖeɖe ko ƒe nyae wònye o, gake ezu amegbetɔ ŋutɔ. Ale hena míaƒe nu vɔ̃wo ƒe agba tɔtɔ ɖo eɖokui dzi. Eɖigbɔlo eɖokui. Nu siwo katã nye eƒe nyenye le Mawu gomea, eɖe asi le wo ŋuti le lɔlɔ̃ si ke wòɖo na fofoa kple míawo hã ta. Ale wòbɔbɔ eɖokui, heɖi gbɔ eɖokui,
eye wòtsɔ dɔ la ƒe nɔnɔme do elɔ be wo ne ɖeka ɖe nu ye ŋuti woaɖu yɛ woaƒo yɛ woade abi ye ŋuti eye mlɔeba la eyi ɖe atitoga ŋuti eye wòku hena nyaɖeɖe tso nu vɔ̃wo me ale be míawo míate ŋu ato eku mavɔa ŋuti ayi ahege ɖe agbe mavɔ la me eye wòwɔ esiawo katã alea ta Mawu do eya mea ɖe dzi eye wòtsɔ ŋkɔ si ƒo ŋkɔwo katã ta la kee ale be egbea eklowo le dzedzem le Yesu ƒe ŋkɔ me hena Mawu Fofo la ƒe bubu. Paulo nɔ gbɔgblɔm na Filipitɔwo be susu ma yi ke nenɔ Yesu Kristo mea nenɔ woawo hã me susu ma yae nye ga eyae nye eƒe ɖokui bɔbɔ tso egbɔ be enye Mawu hã edi va mía gbɔ le ame ƒe nyenye me ewɔ eɖokui subɔla ye ebɔbɔ eɖokui kema le afi Paulo le yɔyɔ wɔm na Filipitɔwo be woazu Yesu srɔ̃lawo le eƒe ɖokuibɔbɔ kple subɔla ƒe nɔnɔme me eme kɔ be mímate adi Yesu le eƒe mawunyenye me o gakea míakpɔ eƒe kpɔɖeŋu le eƒe ŋutilãmenɔnɔ me. Paulo be Yesu srɔ̃nyelawo abe ale si nye hã menye Kristo srɔ̃la ene. Ale lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ la me wole mía yɔm be gba míabɔbɔ mía ɖokuiwo na Mawu eye na mía nɔewo eye míazu subɔla na mía nɔewo. Subɔla ƒe nɔnɔme bubu eyae nyagblɔɖila Yesaya ɖe ɖe gofia le mawunyagbaŋdɔ me. Subɔla sia enye nuteƒewɔla na Mawu kple eƒe dukɔ eye abe nusrɔ̃vi enea ebɔbɔ ɖokui ɖe Mawu te eye wòzu subɔla na dukɔa efia nu dukɔa edoa ŋusẽ dukɔa eye wònye ame yi ke doa to Mawu ebe Mawu nyɔa yi ŋdi sia ŋdi he ƒoa nu na ye eye ye megbe toɖoɖo eya mea o abe Aƒetɔa ƒe nusrɔ̃viwo enea esubɔlawo enea ele be míawo hã ɣe sia ɣi míadi Mawu ƒe ŋkume míalɔ̃ be míaɖo to Aƒetɔ la. Nu bubu eyae nye be ewɔ eɖokui amegblẽ kekeake hã metsɔ eɖokui abe Aƒetɔ ene o. Nusrɔ̃la ya tɔgbea enye kpɔɖeŋu na ame bubuwo le goya me be meɖo evɔ̃ teƒe o ke boŋ le ŋusesẽwo me la eɖoa dzi ɖe Yehowa Mawu be awɔe adegoe na ye. Subɔla ya nye fukpe la ne míexlẽ mawunya ɖewo mahi míase le be nyagblɔɖila Yesaya la ɖewo le nu ƒom le eya ŋutɔ ɖokui ŋuti ne míekpɔ nu yiwo me eya hã to gake ne míeyi eme gogloe hetsɔ sɔ kple Yesu ƒe ŋutinya la míase eme be xoxoa Yesaya nɔ nu ƒom ku ɖe Yesu Kristo ŋuti ale si wòava kpe fu eye wòaku ɖe mía ta. Kema lɔlɔtɔwo enye yɔyɔ na míawo hã be míakpɔ Kristo ƒe kpɔɖeŋu
míabɔbɔ mía ɖokuiwo ɖe ete, míabɔbɔ mía ɖokuiwo na mía nɔewo eye míazu subɔla na mía haviwo. Eya ŋutɔ wòakpe ɖe mía ŋu ado ŋusẽ mí to Gbɔgbɔ Kɔkɔe la me be míaɖi eya mea. Amen. Azɔ miana nunana zɔ ɖe miala le toto ɖeka me. Kɔsiɖanu kple gbedoxɔnu le ŋgɔgbea aɖakawo mea eme kɔsiɖanu anɔ eye kusiawo mea gbedoxɔnu anɔ. Le gbedomea agbagbãtɔ enye kɔsiɖanu eye velia nye gbedoxɔnu. Mɔkpɔkpɔ akplɔ nu.
même beau à haut. Et il dit, à lui, mais le père, à deux minutes, ça va plus loin. Pensez blé, pensez blé, pensez blé. Comment grave le blé? Mais il va aller, vous les gardez le blé, ça va plus loin. Tu peux dire, mais, il fait ça. Il fait ça. Des cas 2500, des cas 2500.
buku gbãtɔ kple evelia. De asi le ɖokuiwo ŋuti be eya nakpɔ ŋusẽ ɖe dziwò, aɖu dziwò, atrɔ wo nɔnɔme be nàɖi eya mea. Enya le kpe wum be lɔ nakɔ subɔla, ɖokuibɔbɔ la ƒe nɔnɔme. Como se diz, a poeira no obe, mas o Cristo só lá no lado do nome. Na do é do que bobo pelo nome, e na minha subola, na americana. Vamau, vava, ewenye fiamavo, tum keke yinkeke, ewenye apetɔ dzi apetɔ fiawo ti fia, ewoe dze be woatsɔ bubu. Ŋuti kɔkɔe kple dodo ɖe dzi katã ana
nye le akpe dam na wo. Le wo lɔlɔ̃ manyagblɔ si ne ɖe fia mi to Viwò Yesu Kristo tsɔtsɔ na me. Eya togbɔ be enye Mawu hã elɔ̃ yi va mía gbɔ le amegbetɔ ƒe nɔnɔme eye wòwɔ eɖokui subɔlae heyi ɖe atitsoga ŋuti afi si wòku ɖo hena miaƒe ɖeɖe. Le egbe wɔasika sia si nye le ŋku ɖom eƒe Yerusalem yiyi zimletɔ dzi afi si wòtsɔ eɖokui sa vɔe le hena miaƒe ɖeɖea ye gale adzɔgbe ɖem yeye be míanye eya miaƒe subɔlawo, míabɔbɔ mía ɖokui ɖe ete eye míakpɔ eƒe kpɔɖeŋu anɔ agbe abe ame siwo le ʋiʋlim hena eya ma ɖiɖi la ta. Nabe míanye nuteƒewɔla le agbe kple kume tɔke míetsɔ kɔsila sia si me to ge mía la anɔ kadede me kple aƒetɔ la hena ŋkuɖoɖo eƒe fukpekpe eku kple tsitretiti me le asiwo me dem. Nabe kɔsila me toto wòanye ɖokuime yiyi vava kple ɖeɖedɔ sia ŋuti ʋuʋuʋuʋue na mí. Míekɔe se, míeka ɖe edzi be esi míaƒe dzidziɖeɖi kple gbãtɔ yae nye be míaɖi wò Kristo ta, nu siwo katã míami le gota gomea ele wowɔ ge na mí ale be agbea wòade blibo na mí keŋkeŋ le goawo katã me. Eya ta mie gale bubu mamlɛa tsɔm na wo. Kplɔ mí makplɔ mí míato kɔsila bliboa me. Nyitsɔ le wo ɣea míado ɖe ŋkume kple akpedadaziwo. Akpe be nèwɔ geɖe na mí le wò ŋkɔ kɔkɔe la ta. Amen. Le tsitrenu míalé míaƒe nyawo aƒoƒu ɖe gbe ma si Yesu ŋutɔ fia mí be agblɔ ɖe mía. Apostolo Paulo be mizu srɔ̃nyelawo abe ale si nye hã menye Kristo srɔ̃la ene. Gli be naɖi Kristo le eƒe ɖokuibɔbɔ kple subɔla nyenye ƒe nɔnɔme sia me. Mixɔ Mawu ƒe yayra. Ŋutifafa Mawu la ŋutɔ nakɔ mia ŋuti keŋkeŋ. Nedzra miaƒe gbɔgbɔ, lugbɔ kple ŋutilã blibo la katã ɖo. Mo katã manɔ nu fiɔe. Ala se gbe si be mía Aƒetɔ Yesu Kristo ŋutɔ wòadatrɔ ava la. Amen. Ga alafa ɖeka blaenyilia ƒe kpukpui eneawo gbeli a alo be ɖeka mitɔ le dzi. B.
gberibe miatsɔ adi kuku eneawo.
Dakpenao, le wonya yi lega tsona mi egbe ada le yime le mi agbem be mia dio le kekea me anɔ agbe abale ne fia mi la ene mi etsɔ kekea me yi la si o me dem na be sia yi wonya nanɔ mia me eye mi anɔ agbe de enu nenema tututu kɔsida me toto la si o me eti na dzɔ mi ɖe ŋuti o be nega le nu gãwo wɔ ge na mi le wo ŋkɔ la da. Amen. Amen. Yo, akpena mi lo. Yawo le dɔdzi lo. Agbalẽ